दा गिबि गिबियाव आं बेखौनो बुंगोन दा दिनैहाय बैसागु बोथोरनि समावहाय आङो गासैनोबो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दा खारना जाहैबाय जोङो थोंजों राजनितिखौल' नायब्ला जानाय नङा, राजनितिजों लोगोसे जोङो समाजखान्थि रांखान्थि गासैखौबो जों नायलांगोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनैहाय जोंनि बतझ'रा जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि फ्राय नैबे दिनैहाय बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बे बैसागुखौ फालिनाय खुंनाय जादों। खारना बेनो जे जोङो जोंनि राजनितिजों लोगोसे जोङो जोंनि जे समाजखान्थि जे जोंनि बैसागु फालिनाय बेखौ जाहाथे जोङो समानै लांफानो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनैहाय गासै जोङो बे नैबे टिपकाइ हाई सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथारावहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओरैनो मा मा आयदाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों? दिनैहाय बेवहाय फुङावहाय फिरफिला उरायहोबाय आरो मुंख्लंफोरनो मान बावबाय। बिनि उनावहाय जोङो नैबे बिफां गायनाय हाबाफारि, बेनिफ्राय जोङो जयैहाय सुखु दुखुनि गासैबो जोङो एसे मोसाग्लांबाय। बेनिफ्राय नैबाव दा दसे उनावहाय मोसानाय बादायलायनाय दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा बेलासियाव हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ। बेखिनिखौनो आरो जोंहा गेजेरावहाय एसे माखासे जोंनि ट्रेडिसनेल जे खेला दुला बे खेला दुलाखौ एसे लानाय जादोंमोन। दा बेफोर हाबाफारिखौ लानानै दिनैहाय जोंनि बतझ'रा जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे गुबुन गुबुन समस्थियावबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों नामा पार्टि हिसाबै? दा पार्टि हिसाबै जेराव जेरै सुबिदा मोनदों बे रोखोमखौ खालामबाय थादों, जाहाथे जोङो जोंनि ट्रेडिसनेल जे बैसागु बे बैसागु। আজি কি কাৰ্যসূচী আছে? আজি আমাৰ বতঝ'ৰা জিলা যুৱ UPPLৰ উদ্যোগত ৰংজালী বৈশাগু লগতে ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আৰু সেই হিচাপে আমাৰ পুৱাৰ পৰাই পুৱা 8 বজাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন, ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ শ্বহীদ তৰ্পণ, হোমেজ টু মাৰ্টিয়াৰ্ছ, লগতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ, মুকলি বিহু নৃত্য, লগতে আমি বিভিন্ন দিশত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰাৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক আমি ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জনোৱা এই কাৰ্যসূচীবিলাক ইতিমধ্যে আমি সুকলমে পাৰ কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, খেল ধেমালি আছে, লগতে আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আছে আৰু সন্ধিয়া ভাগত আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। ইয়াত আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত আৰ্টিষ্ট হিচাপে উপস্থিত থাকিব জেচি নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ কুকিলা চৰকাৰ বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী, লগতে এই ৰাইজক ৰাইজেও যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'ব সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত। গতিকে আজি আমি এই কাৰ্যসূচীটো লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে BTCৰ আমাৰ সন্মানীয় BTRৰ চিফ তথা আমাৰ UPPL দলৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই এইবেলি গোটেই BTC অঞ্চলত যিমানকেইটা আমাৰ জিলা কমিটি আছে, লগতে আমাৰ যিমানকেইটা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে, প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ৰংজালু বৈশাগু লগতে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিৰ্দেশ দিছে। আৰু সেই হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ইউথ কমিটিক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু সেই হিচাপে আমাৰ বতঝ'ৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ কমিটিও এইবেলি এই ৰংজালু বৈশাগু লগতে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা এই আয়োজন কৰা হৈছে। কাৰণ এই ৰংজালু বৈশাগু যোগেদি বা ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ যোগেদি আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ৰাইজৰ মাজত যাতে এটা সমন্বয় গঢ়ি উঠে, এটা যাতে মজবুত এটা মিলন হয় বা আমাৰ মাজত এটা কটকটীয়া এটা সমন্বয়ৰ বান্ধ খায়, তাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি বা এই ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ যোগেদি এইটো আমাৰ চিফ ছাৰে নিৰ্দেশ দিছে। আৰু আমিও ভাবিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টিসকলে আহিছে। ইয়াত একেলগে মুকলি বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হৈছে, সকলোৰে মাজত ভাৱ বিনিময় কৰা হৈছে, মত বিনিময় কৰা হৈছে। বিভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, এখেতসকলে আমাৰ মাজত আহিছে, এখেতসকলক আমি সন্মান জনাইছোঁ বা এখেতসকলৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। আৰু এই ৰঙালী বিহু বা ৰংজালী বৈশাগুৰ জৰিয়তে ডাঙৰক আমি সন্মান কৰা আৰু সৰুক কেনেকৈ আমি স্নেহ কৰা ইয়াৰ কাৰ্যসূচীবিলাকো আমি আমাৰ মাজত আমি কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰি তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন বস্তু ইয়াত আমি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো বাৰ্তা আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে নৱবৰ্ষৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত বা নতুন বছৰ চলি আছে, ৰঙালী বিহু আমাৰ অসমীয়াৰ যি বাপতি সাহোন অতি আদৰৰ ৰঙালী বিহু,
এই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আমি UPPLৰ পৰ্বতজোৰা জিলা কমিটিৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে এই ৰঙালী বিহুৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ যিমান ভাষা ভাষী জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যিমান ৰাইজ বসবাস কৰে সকলোৰে মাজত যাতে যি ঐক্য একতা এনাজৰী যিটো আছে সেইটো যাতে কটকটীয়া হয়, বান্ধটো যাতে মজবুত হয়, আগন্তুক দিনত যাতে অসমখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিটিআৰখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে সকলোৱে মিলি এই অঞ্চলখনক এটা আমি শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে এই অঞ্চলখনক যাতে এটা উন্নয়নৰ অঞ্চল হিচাপে বা এই অঞ্চলখনে এটা শান্তিৰ অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এইটো গোটেই অসমবাসী বা তথা গোটেই বিটিআৰবাসী ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই বাৰ্তাটো দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावग्रोबाय जे जोङो बतझ'र जिल्ला UPPL लाइमोन गांखं हिसाबै दिनै बेहाय जोङो टिपकाय हायार सेकेन्डारिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाय जायो। दा बेहाय जोङो बेखौनो मिजिंथिदों दे गोदान बोसोराव जाहाथे जों बयबो गासै कमिउनिटि कास्टनि जोङो मिलायलायनानै जाहाथे अनलायलायनानै थानो हायो, बेनि थाखाय जोङो दिनै मेनलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो गोदान बोसोरा जाहाथे जोंनि बयनिबो जिउआव गोजोननाय लाबोनानै होफैयो, साफ्रोमबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोङो अनलायनानै जाहाथे थांनानै थानो हायो, बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै UPPL हान्जा हिसाबै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोङो मोनसे खोथाखौ दिनैनि थारिखआव बुंनांगोन जे जोंनि जे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय UPPL सरकार, बे सरकारा जोङो दा सान्थिखौ लुबैयो, जे सान्थिखौ जोङो बोरै रायजो राजानि गेजेराव सान्थि लाबोनानै जों बोरै अनलायनानै जोङो थानो हायो, बेखौ थांखि बोनानै दिनै जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ बेहाय जोङो टिपकाय हायार सेकेन्डारि गुवार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बैसागु जेनाखि फालिनाय फोरबो बेवहाय जोङो गासैबो धोरोमनि गासैबो कालचारनि सुबुंफोर बा हारिफोरखौ लानानै जों बेयाव फालिनाय जादों। बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों गासैबो हारि माहारि जों गासैबो जयै मिलायनानै जाहाथे ओनसोलनि जेनाखि समाज दानाय बिथिं बा जौगानाय माखासे खामानि बिथिं बेफोरखौ जों जाहाथे बयबो समानै खौसेयै मिलायलायनानै खामानिखौ मावलांनो हायो। जों बे बेखौ नोजोर होनानैनो जोंनि बे शिब सारनि जेनाखि थिननाय बे थिननाय मथे जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो मा मा आयदाफोरखौ बेवहाय जोङो आयदाफारि हिसाबै जोङो फुंबिलि समावहाय जोङो फिरफिला बिरहोनाय, बेजों लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो बिफां गायनाय जादों, बिफां गायनाय लानाय जादों। बिनि उनाव जों माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि बैसोगोरा बा मानगोनां सुबुंफोर बिसोरखौ जोङो मान बावनाय जादों। बिसोरनिफ्राय जोङो माखासे बिसोरनि जेनाखि समाजाव जेनाखि मोजां खामानि मावनाय बिसोरनि खामानिखौ नायनानै नोजोर होनानै जों बिसोरखौ सनमान होनाय जादों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे समावहाय मा होननानै बुङो गेवलां मोसानाय, गासैबो हारि माहारिफोरखौ लानानै जों बेवहाय गेवलां मोसानाय जों बेवहाय लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बादायलायनाय ग्रुप डेन्स बैसागु बादायलायनाय जों बेवहाय लानाय जादों। बेजों लोगोसे मोनाबिलियाव जोङो हारिमु मोनाबिलि हिसाबै जोङो बेवहाय लानाय जादों। दा हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा गान खनगिरि हिसाबै लिंहरजानाय जोंहा बिथां जेसि नार्जारि दङ आरो बेजों लोगोसे कुकिला सरकार बायद' दङ। दा बिथांमोनहा दा बेलासि समाव नुजाफैगोन आरो जोंनि UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि साराबो बेवहाय नुजाफैगोन मोनाबिलि समावहाय।